Etu comedian say amafo kire mu say obinim aware Benedict Agafa secretly aka na yere Florence obinim ho. Ebisimo e kire mu say no. Eye Benedict Agafa mom na kese odene ho ehye obinim epese oje obinim efri ni nsem say den ka kasi ekwaji ojebe free ni yere nsem no. Ebusia sa criticism na ekoso no. Florence obinim obetu na mutu obehye opinion on that. Ana accident bisu asi ewo Kumasi IPT. Aha ipenya blog media mesrewa. So any day mo obe like video now obe subscribe button so click the notification icon na ba kire wa dwen e ma me e comment section. Let's start with Obinim. For like a week now there media na so Archbishop Daniel Obinim or Trene Pay ani nyina sa manfo kire mu say secretly wa ware Benedict Agafa aka na yere Florence Obinim ho. Yes, Obinim the second wife any Benedict Agafa. Hey, Kwadwo Obinim enu nti na wo yere akopo no ho no. Opeso ese Benedict. Hey, say competition e dey of you enya some people. Aha. After the mati, we even boom na say. From we say Obinim, the bridge no after the mati ase. You understand this for be na ye no ho. After ban na Kwaku, Kwadwo Obinim wo mati ase. Opeso ese. Papa. You understand what I mean? That's a hit, Papa. Opeso yaro ese Benedict Agafa. No nya Obinim type up. Wait me be jan amane nya. Uti se Benedict Agafa to container boso. Sana mkuno. Waki container den aboso. Hey, ko se Kwadwo se Kwaku Obinim. Araze. Wa ware Benedict Agafa aka Florence Obinim ho. Ebi se kirem se no. O mate se Benedict Agafa ni mum. Anything ho hye Obinim wa just person wa gi Obinim e free. Florence and some enti eye normal because Benedict wa ye bi da. So say maybe a child was news about all the Agafa. And if someone was a minimum then I buy me and what was a better? One on of the pan. And maybe news about so I never it's the bed and the body and what people my mouth to my brown beside. My neighbor who say they know what I'm saying. My brown got me from the winter. Really cool. Just a whole lot. Ana manfo ekeka media ze fa Obinim any Benedict Agafa ho. Ana meti se bikura ka se Florence Obinim ontimi ntukwa biem efri se Chizekeka kan efri se Obinim agya na ware ensem bebrebe na na buza this criticism no. Florence Obinim abeshe an opinion on that. Abra enra na over Spain. Okodru Spain en otutu man Ghana for say momo se de. Bo se me ntimi ntukwa. Me gina Spain. Na ma omo se yaware bi aka won na ne minim semuna mnisi aware de ya ne memenya we semuna munimu a menya we Florence Obinim chia onyankopon ma ehwe me nyina mepa mo chiaw mitiwe mi ntankasa na we ya me kan isumi nka bie mu da asam awurade pese me mepa ma no entumu bi no onipa bi ne tumi bi entimi nsan nyankopon kasa de ntina so ma me abekasa mepa mo chiaw bebre enya bone evangelist bi abeye video bi abekasa bebre asatente mu wabekasa bebre se so for maami bi ofa awari atiti mu ni kura awari aka no ntimi ntukwan wa fon mepa mo chon krofa kwatisa me picture e de akeka ho se eye me Florence Obinim enya mea because maami no friend no evangelist etimi ni so ye nyame nipa o ntimi twa atrosa ye tro konkro ni se atrofo ni atrofo nyina agya eye Satan me kunu wale obi anka me ho da oba papa bi se hu bi ene so awawie sie no abeka akere wo dia me dia mente ye bi ente da ai me hunu bi sa de obi ne ho number 2 me tibi tu kwan pa onyankopon ti asefo ne be Jesus won fa san sum ni nsemi so baabi a me pe bia Yesu adum nti me tibi tu kwan ko baabi a last year 2024 mu bosumi April mu me tu kwan sa de besi ne se si a me no kasa mi wo Spain ha
Me pa mo chow. Me mfon ye de to so me mfon yo. Bio. Eye mia na me pesa me slim sa e na ma change me diet. Me ka kire me ho say me wuri a kwajo obi no e ware me na me slim. Eti me sa ko me slim back biem. Me pa mo chow enye me anyo ne me. Me nim so friend ho evangelist idie. Ontimi ntwa trokese mu dosa because we ye chop kunkunum say atrofo ni atrofo agya ye Satan. It is the Satan home na tini mu do betimi ayesa. Me ojo obi ni wonwale obi anka be bida. Awari ama ne hunu do obi afam bida. Yes. Me pa ucho bebre afen so mitimi tu kwan pa. Sesi ame no ka say. Spain na me gina ya me ka say. Thursday ye twa mu ya me call Madrid. Ghana embassy. Ghana embassy. E ma papa bi egu wo me chia mo. Omo ni me din komo fine. Omo ye adwuma pa fine wo ho. Efutu ni nkran sha omo de ma me ba me ne call ye pranka ne mani age keke. To omo kra di adanse ye ya we say me wo Spain ha. December me be fa me ma efu Spain ha no mkodi Christmas or Ghana. February ya e na masan ba. Oma bie school na masan ya ba. Enwu hia me Florence obi nim say me tu kwan na camera se me so makwa ha. Enu nti na wo mi se bia me tu kwan. Me nim say enya wone me. Enti enkoje mma me ho na me menye ma me ho. Me mani je me ho papa. Number 2. So for ma me krona fon a me mfon ye. Me perslim. University we oso dada. Enti mo ho pepa. Yakobo bo obi kito bo obi kese. Yakobo de obi apa ma no. Me pese me ye kitowa. Na me ye smart. Yes. Na me ye cute. Enti na ma sha dance le me sa. Eye mia na masleme. Ase when Yakobo ye me dance for. Ewrade oteso be ku atiasfo de ewufu atan. Enim se mia na ma change me die. Aye cute sa. Na me eye me fe se won na enya wo fe na wo ka se wo fe ni dia so wa fo. Edua be na ko free so. Edua be na me te so me free so wa fe ni dia so. Me fo ye. Obi asumuju na wa na beautiful. Na fukura na eku. Na ko kran futiatin. Ena wote ho. Ena wa ashada. Ena me pese me cute na ma slim sa. Yes. Eye me nwanwa se. Omo kasa bebrebe omo nim pa se aware bie no programs enim. Aware bie ni mu a me se amane hunu ebi ni mu o. Na mo ka se ye ize sa se obi fiti ha no akọwari obi abeka na jere papa bi she enti sa echani akofa Benetagafa echani akofi fanwei Benetagafa o se ho awan yo na se Ewrade tias na me kratia si Benetagafa de eden no benya sa position ni se yakọwa na beka meme ho se Ewrade tias na me kratia si Benetagafa o e ma ko hwifo na jiji nkrofo kunu no omo bie no benya sa position no say oni me beche Ewrade be ma na kwama na omo ma beche mani monyo abegina sa position me gina ne da na Ghana fo umma Benetagafa umma na nwene ne ho mama me nwene no wat ma me Benetagafa so ma mama na nwene no wat mama me na nwene ne ho yo mako fa ni photo ejire ne sa de na mo yesa Ghana fo ma me so hye de kwana no wodwene no Berade tay ma me pegi o se baby to ebede na otimi abeji apraketo se for so bi ni ko onu mu ni aketo for so bi na ebede otimi abeji ni pram na yi era bishop obi na mu ne sa no e bi so mu ni mu ni yi obi a no akofa bishop asem no mu nim no bishop tumi ye entro bi a na mo twa na mo to obi ni so kunu ye tietia na ebi oba bi mpena eni kire se ese otu ana ubiebie wa no keka nkrofo awale asa wale Ewrade tumi wo na o keka nse wa hu hia ebia na bishop no ebebre nim no otie ya otie obi a ho ofomso de ne wade bi obi ntumi nye na Yesu ka asembo Matthew chapter 5 verse 10 go you say enhira ne mo se bidinti edi atroka asemo ni bie bitum so mo monini na mo sepe mo no makatua eso e wo so Yakobon hira we ya na me pese hira ya do fu na mata do fu ni ma tabusan panifo amugo akwesu de Florence obi nim se mo na mkwaje aware ndia ne onim na se ono oti hoi de ni kunu eye ba akopɛ obi nim ono obi nche no ezamuna munim se wawalo obi aka ho de ne je se bia mo de wedding pictures any proof ebe kire no de onya awese bia ware na buza yanko kuma se IPT accident bi asi ho no peye ya in fact it is so heartbreaking
awareness and pay apiti kumase and accident we see ya is a update a woman no enya and pop it up it many cause this story achi eyewitness account drop it down metam eda besume tie for my for a high penya block media macro